namukena kambe ka Master Xitsonga analyst yeah, of course I'm like Ben Mangan the president not maga of course the event yele Marula Stadium vele then from there like Dr. Josh Rimam yeah, so of course previously I updated about this matter, so it's a with a follow-up update because hey, medicine no, it's different. So we like a video, of course. I think a reference, of course, okay, Komisoko, Vamarula Lava, Komisoko, Benman, the president, war, Konaka line up, very. And then also there was also another comment that I enjoyed DJ Benman and do Africa Komisoko, Ben president, of course, did 21, which means he was talking about February. However, as things look, things are backfiring because first of all, the song Marula very I know bit ava kombiso ikona ka line up very song le theory ya bona ya side ra bona very I know no tana shono ka it's not here it's not here as you can see, I'm confirm official. Reason video it's because I will delete a poster earlier. So I'm going to update again with this poster. So very we fish for a show. Ben Manga gone. So Makayo Bamarla line up. So for now, so I'm going to video enter as an update. If you're wrong, but for now, Ben president is very clear. Line up the show. Okay. Tlhevia kambe ka line up ya le and then save ya ka maka DJ Ben Menga ndo akomisa ku di 21 an kan check event di 21 un kan hlala nifike nivona ku bafika watsala ku drums dance and dazzling colors join the cultural parade on the 21st of February as we march in unit ya shokona and air lights not march kumbe Shilungu Street, yeah, while the iPark to Impala Park Stadium, as you can see, let's celebrate our heritage in style. So the 21 the DJ Ben Menga Kai as you can see, Shamsana Cultural Parade, like Mapa very towards the stadium. So for now, as things look, I hope you President Menga Ikona La Manarugi won I can't see it. Ben Menga La Anga Kon 21 Angava invite to the event. Then of course that this their line up where's the stadium stadium shokon of course shishingala and can check even a certain list very li kombisa the dates the event ne I pulling kwala so this list it cancel the theory I need this in you kuna last year go end the events on different days it means angawa ka in one day non kan in nonsen wona na social backfire on kanong then because cultural parade near the 21st of February as you can see kwala liku fambiwa vele yale the data antu xitawona kana hon vanzume phone swi ndaka swi nga vonaki as you can see kwala so la ku vona yin'wana event leyi nga ta va yi twalanyana mosho kule a swi twala swo 24 28 very tourism and environment career sweswo kwalana va provincial tourist then kuna family marathon hi 22 kuna cycle tour hi 22 kuna film festival and theatre night as you can see kwa ku beniwa loko va nga va invite ka xi event xo va nga va deli ngopfu ka swi event so for the main event Benmenga I loko ngoni because ku hil this year sure ku main event i yin'we ntsena mo liya very marula open air concert ya the 1 ta March hi yona main event year 1 yi nga ta va Khair Stadium loko hi khe nangutiseni ta leyin'wana ko va cycling tour hi yona leyi at least no yindlo ku stadium Impala Stadium straight directly so ti event timbirhi nga ya ti 22 na ti 1 ta March letin'wana at the stadium yo hetelela futhi very soul session yi ta ri ya ti 2 ta March leyi nga ta kha yindliwa at the Vault Chisanyama na Mahale so loko hi nanguta this line up mina veni swi vona ku no man must to awuze swi vona ku ndleka endla because as I was checking here so got artists let represent our culture ni fikini vona va fikela lo rugby na Miss Hillary ntsena la look at the artists leti ti represent in our culture leti ti tlanga na traditional so at the same time vona swi na rinyajo xikarhi this event and vona yi na rinyajo because he have a big artist ya Xitsonga like she's not considered the biggest they have a big artist leyi xitoko yi fika yi represent as Vatsonga vona mhaka leswi swi ku nhlamarisa nyana at hamba ku chela hosi ngome the post is big vo Dr. Thomas Chauke va laviyani
since vo Benny Mayengani obvious va ferile and obvious vo Dr. Joe Chimana va nga ta vekela because va le ka AADP na vona, so ni twi na ku swi na rinyadyo xikarhi ku va ku nga na artist yikulukumba ya Xitsonga ya traditional yi va ku yi cheriwile ka this event tanihileswi mi swi vonaka kwalano a ni tiku why ku hava ya le line up mi le ku yi voneni na n'wina. So as I'm saying now for now a ni voni hope yo Benny Mayengani i kona, a ni vona a ri kona na list leyi ni nga mi kombisa a ni le ku n'wi voni ku i kona la. If I'm wrong ta tlhela ni vuya kambe ni ta update very a swi susi nchumu, but for now a ni le ku n'wi voni ku i kona. After loko ni swi voni ku ri event leya ti-21 i parade leyi at least yo a ni na hope na yona, then na vona lava a ni va nyika slight hope yo maybe a nga a ri kona ka this line up because va mari lava kombisa ku i kona ka line up, so as you can see he's not there. And moreover ni vona swi ri na rinyadyo xikarhi ku va ku nga na artist yikulukumba ya Xitsonga ka the main event. Imagine guys, ka the main event ku va ku ri yi nga ri kona ni ngo swi ri na rinyadyo because phela phala u ri na Vatsonga va kona, hi le ku mixereni na Vapedi, but ku hava na a big artist yi representaka. Tin'wana tinxaka to vona ku ti kona mara hina Vatsonga la hi hava a traditional artist yi representaka ka the main event. A swi basanga, a swi basanga. A ridzi guys, of course hi hi ndla hi khiya ka Dr. Joe Shirimani. So ka of course ra ti 17 February fike hi vona yi tsala hi post leyi nga fetsala ku ntirho wu fambe kahle a Jaji High School thanks to other donors lava nga hoxa xandla. Hosi a yi mi katekisi mi pfuna ku ya mahlweni. So loko hi cheka kwalaho swona of course kha ku donata swilo swo hambanahambana, so na vo Dr. Joe Shirimani a va wela kona mi very ma swi vona ti-items ta vaxisati na swo hambanahambana, mafurha kwala swi vona ku ti-certificate mukukulu loko hi voneni kwalano. So na Dr. Joe Shirimani of course foundation ya vona a yi ri part of swona la, a ku donata vanhu vo hambanahambana as you can see a swi vona swisibi swi komba swisibi swi na swo koropa kwala various things na ti-cup, trophies as you can see kwalano swi swi vona swisibi swo hambanahambana kwalano na mukukulu swo tlilina as you can see. So hi nga vula tani ku i mhaka kahle swinene leyi nga ndliwa hi na leswi tsema grass xi kona swa laveka swikolweni grass futhi sweswi va ku nga na mpfula yi ta yimile ku mila. So hi nga vula tani ku mhaka kahle swinene leswi va nga swi endla. Dr. Joe Shirimani a yi nga ri kona because previously yi endle a video leyi kha yi kombisa ku a yi nge vi kona physically. I remember video ya kona yi endleni la video ya kona hi leyi of course leyi kha yi nyikela na yona hi ta vheta va hi vekerini kwalaha. Okay, khensa eka Dr. Joe Shirimani ku va va hi nyikerini hi box ra parcel ku ya nyikela vana va xikolo xa Jaji High School Mindzuku. Ntirho wa kona wu sungula hi 10 o'clock. Hayi bo John ri xikomba xi mi katekisi xi mi ngetela mo ka hinkwaswo leswi mi swi navelaku mi nga khensa na n'wina mi vo matipele mina se na yi teka parcel ya mina. No na hina hi tlangerile swinene, hi tshemba ku xikombo xi ta hi nyika matimba hi endla swakudya leswi ha ya mahlweni futhi ntirho lowu hi nga wu tolovela so swi tsanana sweswo va nga ta fika va vona ku hayi na hina ha va appreciate ntirho wa kahle lowu va nga wu endla. Ha khensa a swi vitani swi va nyika matimba ma swi vona swi famba kahle futhi hayi ha khensa siku rin'wana hi ta va vhakela Swo boha mina ma swi vona I can i see. Shirimani Foundation a hi Shirimani i Dr. Joe Shirimani Foundation mara ha tshembisa ku ri hi ta endla swikulu hi ku famba ka nkarhi tanihileswi hi nga tolovela. Inkosi ma swi vona ke As I've seen also nga vula tani ku mhaka kahle swinene ha khensa Dr. Joe Shirimani yi nyikerile a yi kombisile very na loko fika ka video as event ku yi nge koti ku va yi fika so hi leswo loko ri amukeza subscribe na khomela mi tleka subscribe.